Oke Bray, kita ada di mana? Di mana kita? Teuing di mana? Iya, Pokoknya mah ngelangkungan, itu ngelangkungan 2 gunung tadi teh. Opat Mujair. Cuma benar. Mah benar. Iya teh di rorompok subscriber. Wah, aduh jadi abi izin kieu bray aduh Jimmy aduh. Jimmy isinya cenah Bray itu cenah di salah satu penonton setia cenah. Di fans lumayan Aduh. cenah ngajak ieu naon teh? Tah, Collab cenah. Ti ti tireng-rengan. tireng-rengan subscriber tuh bray tah. Biar cicing tuh mah kayak dicap kesumakan tuh gitu semua balik. baliknya di sakuan kali ya. Nah, iya. Nah, iya dah. Kita di bumi alhamdulillah silaturahmi ke Kak. rumah subscribernya Amin. subscriber ya hoyong di tepangan Iya. maksudnya teh ku Nya, Jimmy nya, mohon. Siap, mohon Oke. OTW balik ngambil konten Ya, siap. Ya, nuhun. ngelap dah urat anak Oh, ya enak ya. anak mohon Pokoknya mah perkakas mah nyenak urangnya Sarang. alat tempur mah. ulah waka mam di bumi Heeh. di ranu kieu mah Ulahnya pami di subuhan di ranu kieu mah tarimakeun. Da lapar kan teu dahar teh suka. Oke, Bray. Si Ana nuju ka nuju ka pangkarna cenah nyuh kopi cenah kitu tah. Nya ada di suguhan kopi kurang dia balager. Ya. Hah? Rambutan batur eta. Ah, Bray itu spotna Bray itu. Mun jadi rek ngurek didinya. Nah, Bray. tah. pernah tuh nih aya rambutan Heeh. dibesek tapi teu diala Dibesek tapi teu diala. Oh, kumaha? ya kieu bray teh Benar. Dia nang Ya, ini. faedahna aja. Mau dibesek tapi teu di kopi ya. Hidung. Parah. Atah keneh Bray, tadi geus asak panen di dieu. Spot nama Bray gitu Bray. Jauh pokoknya Bray. Perjalanan ge jauh itu Bray. Hah? Batas gede segala kieu teh. Amin lah. Tegak Bray. Jimmy yang buru-buru mecatkeun babon cenah. Joed ya kemana? Yang bahala. Sukeun di Bray. Tah Bray di sebuahan lah kopi tuh di dieu mah. Ngali tuh Mang Namun Jimmy. Jimmy mah Heeh. cara melarutkan dadak kopi. Dedek kopi. Nah, di luar yang digatai toko bray. Teh tahu. Tadi kieu cara Coba teh. kumaha cenah. Tungkup Tungkup. si beneran gelas ini pakai tangan nih. Gepre apa bos? Moal bray. Asal lah ngagicoy, mah bahaya mah ngagicoy bahaya. Gitu tutorial. Si dedak mah turun larut ke handap Nah, gitu. coba yuk Aduh. mantap pisan. Mantap pisan cenah Bray. Aduh mah sila geduk ngopi bray. Ngajepret bray. Asa besotnya. Ngebesot ngeribon tah. Diga teh kan waos ngajepret. Oke Bray, ngopinya udah. Kita langsung terjun ke spotnya. Nah, langsung dianterin tuh. Mantap. Spot yang mantap. Yang kan buah dua gitu. Nah, rencana. Nah, rencana. Ajau. Kaca ajau. Mantap, kakak balik dah Bray. Mantap kayaknya diantar coba ke disuguhan. Coba diantar ke nepi ka spot. Aduh. Waduh. Mana? Bayawak cenah Bray.
Pawang buaya ya. Pawang buaya betina nawak bayawak ya, Bray. Ayo, sok. Tah. Mana? Aduh, Ada cagaknya di belum kelihatan, Bray. Telat bayawak lah rekap video, Bray, doh. Biasa apa? Biasa. Enggak soe. kemana hilang? Hilang, Bray, karumpun. Nah, tuh. Helikopter. Helikopter. Apa helikopter? Apa ini mau cung curucu plung gitu na awo. Helikopter. Mana awo dah tuh. Batu ngora dah. Malamnya. Iya tepat sempat. Aduh. Tuh sepatu bau tengil lu, Bray. Teuing kunaon bau teh. Kendaraan. Oh, kendaraan. Isin. Padahal mah nya ada dashboard. Lanjut lagi, Bray. Ramai Bray subscriber kita. Oh, itu. Lebih berpetualangan. Oh. Sefrekuensi jeung gini. Oh, ya frekuensinya sa. Bayawaknya masih. Jadi konten petualangannya, Bray, malah. Sawah lagi garing. Udah sawah lagi garing. Resep dia perjalanan, Bray. Malah genjer segala we, Bray. Cuma naon we. Sakapangina. Ala kaca. Iya, kaca. Ambil. Joki kecerik kita, iya betul. Oh, sendal. Aduh, orang tuh pakai sendal tuh. Tah mangginon tah. Mangginon tah. Curi gampang tangkal muncang ya. Curi kerengan tangkal muncang, Bray, gimana, Bray? Berarti jadi ya. Tah, Mang. Kok, Mang? Bapak hebat. Ngalangkung mangga. Itu si mantan, Mang. Ngarit. Oh, Kang Domba. Mang. Semangat, Mang. Semangat. WhatsApp gandeng. Jadi kita kalap Pohon kemiri. Ternyata yang dilihat bukan pohon kemiri. Pohon jati bodas. Aduh. Di jalan juga banyak jati bodas. Buatan jati bodas. Bray, spot itu. Spotnya itu. Dari dia garing soalnya gitu. Ya, cai non. Dirasap mah lagi seueur nya. Gitu, cenah, Bray. Roaina. Lagi munya. Hah? Mau ke mana nya? Kemana sok? Aing jati mah. Ma. Iya, walungan ada. Walungan ada, Bray. Lengkap ini kan, Bray. Aduh. Oh, jarang. Wah, baradak, Bray. Lauk lagi. Aing teh make sendal deui, we. Singkat saya. Diam. Alam. Waduh, madep cenah, Bray, itu. Mantap. Wah, batu ngora, wah. Moal batu ngora, moalnya. Tadi wah, benar diobat. Diobat. Di spot ngecrik ya. Mantap. Belum nampak. Mana piuna? Bray. Piauna, Bray. Nah. Oke. Masukkan di, Bray. Oke. Lanjut lagi, Bray.
Aduh, salah ngebos sendal, oi. Haheho, cenah bray, haheho. Aduh. Adventure lah bray, adventure. Nah. Turun bray, carinya herang. Mantap tuh, Kristiana Sudrajat. Mantap. Thank you tuh petualangan cenah bray. Ini dia subscriber kita. Mantap. Mantap ya. Nemu lagi? Ada lagi bray. Mana? Mana orang naon? Ya orang bray. Kubay mang ieu wae. Oh bener euy. Halus bray, aya teh leutik bray. Nah. Kenal itu? Ah, rawain gitu namina teh. Rawain naon? Apa? Sekarang tarik ngomong, berdua. Oh, rupanya kita akan memetik buah kepala, kelapa. Oke, masukkan di bray. Anjing capek. Aing nu hiji nanya. Nah, sok bro tuh. Sok. Itu pindah ka mana? Bisa bagan tuh bray. Dogan bray. Ai mata kulit kan. Diajul gedang. Ajul. Oh, deket bray. Nah, sakieu tuh. Teuing. Ala we maya. Mas murag. Acan. Ladok ah. Ajau. Beres, ini. Beres. M. Satu manggar. Capek? Hah? Capek? Masih kuai. Sini. Kita minum es kelapa. Kelapa pakai es teh, ndanya. Tuh. Namun pakai es mah kelapas tuh anjing di penjara. Testimoni lah tuh. Kuku. Pasang subscriber. Sok. Kalau bray gue teka teureun ieu ngenyot. Ingat kasih kumin. Mang Mumin. Ye. Mang Joed. Kasih Joed. Bray yo. Anjir bray. Mantap bray. Sekali totor bray yang itu. Kayak habis. Satu kali tenggakan. Satu kali tegukan. Nah. Nah, kan suku. Lanjut. Naong dia.
Oke, baik, kita prepare mau terjun ke spotnya, mau ngurek. Nah. Oh, itu Oke, balik nah nyanyi video lucu mah. udah lucu. Bye bye. Apa? Teh kalur kena dua. Itu dia. Om rek, iya, rek ngecerik. Oh, di mana? Ada di situ. Di itu dah anak. Murah lah, enak bray. Udah siap. A few moments later. Bakatku enak, aduh ninggal alam. Aduh. Aduh. Itu kan ngam. Langsung di bray. Dibolos sok bray kalau ya, Bray. Itu juga aduh awak gede rusak anjing. Lungkan. Hah, efek teh. Itu enak geningan. Sawah. Aya cai heuh. Sawah bray saya. Lain urut sawah. Urut naon? Urut punya urut jalan kereta api mah, Bray. Lanjut lagi, Bray. Kita ke spotnya, Bray. Oh. Yang di sini kayaknya nih. Oke, Jimboy sudah menemukan lubang, Bray. Lagi dalam proses penangkapan. Apakah ada atau tidak? Kita saksikan. Iya, galangnya ini, Bray, terlalu lembut. Aduh, rungkat lagi seberek air kelapa mah, Bray. Oh, ternyata nggak ada. Naon? Oke, Bray. Kita dapat sambaran di sini, Bray. Ini, Bray. Oh. Sikat, Bray. Dapat, Bray. Dapat belut, Bray. Satu samaran. Akhirnya touchdown. Oke. Let's go nih, Bray. Much later. Oke, Bray, ternyata spot urak keunnya sawahnya surrender cenah Jimina Tadi baru dapat satu juga tekabitaeun. Kalah mau atuh. Sekarang mau banyak roainya cenah, Bray. Jimmy nyerah cenah, Bray. Tuh, manggi deui roai, Bray. Tuh, meta kan ngajak ka dieu. Kita akan terjun ke spot sungai Walungan, oke? Om John udah turun di sana, Bray. Oke, masukkan di, Bray. Eta naon cana? Eta naon cana? Oh, bogo. Siap. Oke, thank you. Sapu. Si omnya mau ada acara lagi, Bray. Jadi kita lanjut mandiri. Oke, siap, kayak beres ke rumah di. Oke. Thank you. Masukin, Bray. Sekarang mau berkelana ke sungai. Sungai, Bray. Di mana ada air, di situ ada Jimmy. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running.